buri mugabo cyangwa se umusore wese yifuza umukobwa cyangwa se umugore, kuko n'Imana yaravuze ngo mugenze murondoke, ko kurondoka naho nandi bica atari uko babahuye ari babiri batandukanye. Nuko rero uyu munsi ngiye kuganira n'abagabo mbabwire abagore batagomba guhitamwo, cyangwa se abasore mbabwire abakobwa batagomba guhitamwo mu buzima bwabo. Mugenzi, nubona umukobwa umeze uku cyangwa se umugore umeze uku, uze umuce ku mubari. Ngiye kukubwira ibintu bitanu uzobona ku mukobwa mukundana cyangwa se umugore mugendana, maze ugahita wiruka ukamuva inyuma. Basore muriteguye, ariko namwe bagore namwe muze kumviraho, kuko nimba ari ingeso uza kuba wisanze ko muri zingiye kuvuga, uzuyirinde, kuko abagabo baciye ubwenge ntabwo bazakwegera, bazaguca kure. Ibi ni ibintu bibiri rero uramutse ubifise uba ufise ikibazo gikomeye. Welcome rero, hano ni muri L6 Sinje Empire, tubategurira ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku kuntu abagabo bakwitondeye abagore bafise ibintu bitanu tugiye kubabwira. Noneho rero kanda like, partage ndetse wibuke no kutubwira muri commentaire ngene wakiye video. Noneho rero je waguteguriye ibi biganiro banta L6 Sinje, kumva ikiganiro utaramenya ryaba ari kosa rikomeye, ni musanzwe nzi is okay kandi ni byiza cyane. Noneho rero reka ndagusaba kugira ngo wamubana natwe mukanda subscribe, kugira ngo ube umwe mu bagize umuryango wagutse, aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye kuri no channel. Twuse cyane rero nkubwira n'ingeso ya mbere uzobona ku mukobwa ugahita umuhunga, ugahita wiruka, ugahita umuva inyuma. N'ingeso ya rero, ingeso ya mbere n'umukobwa uzungurutswe n'abagabo cyangwa se n'abasore benshi, akabita inshuti, akabita inshuti ziwe. Uyo mukobwa araguca inyuma, arakuvanga, ntabwo agukunda mu by'ukuri. Rekana nawe mwihoze. Umukobwa uzobona afise abagenzi guje mu by'ukuri ngo mu buzima bwanje ngo nkunda abahungu kurusha uko nkunda abakobwa, kandi uwo n'umukobwa kubwira ibyo. Mu by'ukuri hari abantu benshi bazogusigurira ngo jewe ngurumva ngo wari ubujama buraho, ngo ntabirenze, ngo tuba twigendanira gusa n'abo bahungu. Mwana prisi ntishobora guhura ngo bigume biri ako nyene bisanzwe. Aba bantu umukobwa n'umuhungu mu gihe bafitaniye ubugenzi bwatanje ngo n'ubugenzi busanzwe, ibyo bintu nibaze bakubeshe ngo bihereraho, kiretse gusa mu gihe umwe muri bo yaba afise ikindi kibazo, yaba adakomeye. Ariko mu gihe bimeze neza ntibishobora gukunda ko aba bantu babiri bashobora kuja hamwe hanyuma birangire atakintu kibi kihabaye. Niyo mpamvu umukobwa uzungurutswe n'abagabo benshi akabita inshuti ziwe, uyo mukobwa ukwiye kumuca kure, ukwiye kumwihoza, kuko umukobwa ugukunda cyangwa se umukobwa uri seriya mu buzima agira abagenzi b'abakobwa cyangwa se abagore, kuko ari bo bamuhanura. Ugize abagenzi b'abahungu, uyo mukobwa aba ari maraya, aba ari ndaya. Uze umwirinde. Nimba umufise mu buzima bwawe nonaha rero bishop mukore mu buzima bwawe agende. Tuse cyane rero nkubwira ikigira kabiri. Nguyu umukobwa ugira kabiri cyangwa se ingeso igira kabiri uzobona ku mukobwa ugahita umuhunga ukamuca kure, ni wa mukobwa ukugomba ko amafaranga, kandi mu by'ukuri atakintu c'ingenzi ubona ayashakira. Amafaranga bya buri mwanya, mfasha bya buri mwanya, ndakenyaka bya buri mwanya, nzohokana bya buri mwanya. Mu by'ukuri uyo mukobwa ukamuraba ugasanga nta kindi kintu agushaka ko atari amafaranga. Uyo n'umusuma, agomba kukwiba, agomba kuguhomvya. Rekana nawe mwihoze. Umukobwa nk'uyo nguyo naho aba atandukaniye n'agaparazite. Ngira ngo iyo wumvise agaparazite abantu benshi barabuzi, n'ubukoko buba ku kindi kintu, kandi mu by'ukuri icyo kindi kintu akaba atakamaro kiziga kuri ako gakoko kakibako. Nk'akarorero inyondwi. Inyondwi mu by'ukuri ijya ku nka ntacyo iba imariye inka, ahubwo iba ibaye ku nka ikagira ubuzima ibukura ku nka, kandi mu by'ukuri akenshi iyo bazikuye ko zihita zipfa. Ariko nonaha ibyo turiko turavuga ku mukobwa, umukobwa bagereranije umukobwa ushaka amafaranga ku muhungu cyane nk'agaparazite. Agaparazite kaba ku nka, nk'akarorero inyondwi iba ku nka ikama inywa amaraso, kandi ikama yibereye kuri iyo nka, kandi mu by'ukuri ataco imariye inka. Uyo mukobwa nawe rero niwo mukobwa mubana
agushaka ko ayo mafaranga, akama kurya amafaranga, akama gutwara amafaranga, kandi mu by'ukuri wewe ataca kumariya, ahubwo wewe ariwe uriko urahomba, ariwe uriko uratanga amafaranga menshi kugira ngo umukunzi wawe aronke ibyo ashaka, kandi mu by'ukuri atari umukunzi wawe ahubwo akunda ibyo ufise. Nta kintu kibabaje nk'icyo rero. Niyo mpamvu nubona uyo mukobwa mu buzima bwawe ukamubona, ntuze ujijinganye, ntuze wibaze kabiri, ntuze unatinye, ahubwo uje umushire ku ruhande, uje umwigizeyo, uje umuterere ku mubari bigishoboka, bigishushe, kuko mu by'ukuri uyu bwa mbere na mbere naho muzobana bigashika ukabura amafaranga, urukundo ntiruzoboneka. Kuko nimba akwitashira ari uko umuhaye amafaranga, nimba urukundo ruryoha ari uko umuhaye amafaranga, nimba mu by'ukuri ibintu bigenda neza ari uko hari amafaranga, eske nimubana ayo mafaranga akabura, cyangwa se namwe mutarabana umunsi ayo mafaranga yobura ntasubire kuboneka, urumva urwo rukundo rwo gukomeza kubandanya cyangwa se goca ruhagarara mu by'ukuri. Kandi amafaranga ntabwo yama aboneka umwanya ku mwanya. Uyu munsi ushobora kuyaronka, ejo ukayabura. Niko ubuzima bumeze, ntabwo ari we gusa, ni buri muntu wese. Ushobora kuronka amafaranga uyu munsi, ejo ukayabura, niko bigenda. Niyo mpamvu rero umuntu ugukunda by'ukuri, cyangwa se umukobwa ukuye mu buzima bwawe, niba mukobwa utagukundiye amafaranga, kuko amafaranga yoyo nayo umwanya muto, uyo mukobwa mushobora kubana neza. Twese cyane rero nkubwire, umukobwa ugira gatatu ukwiye kwirinda. Imbere yuko wumva ubugira gatatu cyangwa se ikimenyetso ugira gatatu ugomba kumubona ko ugahita uhunga, manze nkubaze, wamaze gukanda subscribe kugira ngo ube umwe mu muryango wo muri L6 Sinze Empire? Nimba wabikoze ndagushimiye. Ikimenyetso cya gatatu rero uzobona ku mukobwa ugahita umuca kure ni ikihe? Ni wa mukobwa utagendera ku mabwirizwa umuha cyangwa se kubyo musezerana, uko umukosora mu makosa aba yakoze, ndetse n'uburyo umwerekeza ku kuntu mwabana neza cyangwa se mu ngeso ziwe. Uyo nimba ubona ibyo bintu atabyumvira, atabigendera, uyo ni umunyabwibone. Rekana nawe mwihoze. Birashika abakundanye bagahanurana, cyangwa se ukamubwira ati rero je mu buzima bwanje nkunda ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nanka ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nshaka ko tubana uku n'uku n'uku. Ibyo ukabona arabisuzuguye, arabyanse, ntabihaye agaciro. Yamara agakora ikindi kintu ukamuhanura ati mugenzi, ibi bintu wakabaye ubikora uku n'uku n'uku, wakabaye uca aha n'aha n'aha, ntabwo wakabaye ukora ibintu ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Maze nabyo ukabona arabisuzuguye, ukabona ntabihaye agaciro, ukabona ntabyitayeho. Ukamwerekeza ati mu buzima bikwiye kugenda uku n'uku n'uku, ukwiye gukora uku n'uku n'uku, ukwiye kwirinda ibi n'ibi n'ibi, nabyo ukabona ntabihaye agaciro, arabisuzuguye. Uyu rero mwihoze, murekana nawe, kuko ni umunyabwibone. Ni umunyabwibone. Nimubana n'ubundi muzovugana ikintu agisuzugure, uzomutuma ikintu acyanke, bizorangira ari wa wundi akubwira ngo nawe ngo ntiwavyikorera. Biba bibabaje rero, kandi mu by'ukuri ugasanga ni ikintu cyane mu nshingano ziwe. nk'akarorero uramubwiye ngo nshira amazi muri dushe, akakubwira ngo nawe uyishiriyeyo ntacyo waba. Ni ibintu nk'ibyo rero. Nubona ibimenyetso nk'ibyo ku mukobwa cyangwa se ku mugore mugendana, uzahite uca kure. Ikimenyetso kigira kane ni umukobwa ukubuza amahoro, utaguha ibyishimo. Uyo urumva mwabana gute? Ko bavuga ati urugo ni babiri, kandi mu by'ukuri mu rugo hakaba hakeneye amahoro, hakenewe ibyishimo. Ibyo byose ntibiboneke kubw'uyo muntu, ugasanga nubwo mukundana uramukunda nawe aragukunda, muga mu mutima ntiwigera uronka amahoro kubwiwe, ntiwigera ugira ibyishimo kubwiwe. Mu by'ukuri uyo muntu nta mpamvu n'imwe yo kumugumiza ku ruhande rwawe, nta n'impamvu yo gutuma anakwegera, ahubwo ukwiye kumuca kure. Kuko buriya wabyanka wabyemera, amarangamutima ni ikindi kintu. Amarangamutima nayo abona kure, amarangamutima nayo azi byinshi. Hari ukuntu umuntu mu by'ukuri mushobora gusanga mugendana, ugasanga ibintu byose bimeze neza, muga muri wewe urumva yuko haragahaze, urumva yuko ibyo bintu bitameze neza, urumva yuko umuntu atamahoro aguhaye, ukumva yuko atabyishima aguhaye, cyangwa se bikava no ku ngeso zibonekeza ziri visible z'uwo mukobwa cyangwa se imyitwarire yiwe. Ugasanga mwaba muri ko murashwana, mwaba muri ko murakosorana, kandi ntimuhuze. Uyo nawo
ntako mwabana, uravyumva yuko mwakoma mu nduru mwihoze. Ikimenyetso ca nyuma aricyo kigira gatanu nkuko twavuga ko ari bitanu, ni ikimenyetso usanga ku mukobwa w'umukobwa uba ugusuzugura, uba utaguha agaciro, uba ukubonamwo zero, uba ukubona nkaho umenga uri gikoropesho. Uyo naho mwabana waba wisize ikiziriko mu izosi, ntabwo wakwigira umuronkana amahoro, ntabwo wakwigira witwa umugabo nk'abandi mu gihe ubanye n'umuntu ugusuzugura. Buriya ugusuzugurwa ni ikintu kibi, ni ikintu ata muntu n'umwe yifuza, ni ikintu buri muntu wese agica kure, ni ikintu buri muntu wese avuga ati eka ntabwo nanezerwa no gusuzugurwa. Umukobwa ugusuzugura rero ukwiye kumwitondera ndetse ukwiye kumwirukana mu buzima bwawe, urumva yuko ataho mwashikana. Mwihoze rero rekana nawe. Congratulations rero nimba ugeze kuri uno mwanya ukiri kurumva kano kiganiro, kuko wumvise ibintu byinshi kandi ngirakamaro. Ibyo ni ibintu uzobona ku muntu ugahita wikingira ukazitira utaronegwa. None rero reka ngusabe kandi ko kwamubana natwe mu gukanda subscribe, ukugura akazogera, ugafyonda kuri tutire video kugira ngo wamubana natwe migano dutanga. Reka ngusabe kandi gusangiza abandi ino video kuri WhatsApp, kuri Facebook ndetse no kuzindi mbuga, kugira ngo ubandanye gukora umurimo w'Imana utuma abantu bumva ibiganiro nk'ibi byiza kuri bo, numva yuko yaba ari umurimo mwiza. Reka dore mu biganiro bikurikira rero, bye bye.